Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Amila, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan ni tinagan Amila. Naggapuak iti nakurapay a pamilya. Isu asaan nakpailangan nakaturpos iti panagadal ko ket nakiasawa akon. Idi damo naanos ni Vince. Di nakpulos dinangran. Aging ga naadaan kami iti maysa nga anak. Nagdesisyon kami nga umakar iti pagtagan. Imakar kami nga rod iti lugar da Vince. Iti kasta, saan ton amarigatan ti anak mi inton agiskwela. Ngem iti dayta aya akar mi, di tametten anang rugi ti panagsagabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Mila dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Si Mang Petakon! Lukatan tiri daw! Umayan! Apay nga awan ni Ara. Ayan na. Naturugan lakay. Kasta ka di. Ala, umunag kan, tamangan kamatan. Nanganak itayan. Inton malpas ka, maturog kamatan, taaglabaak tay. Lakay, nakaluto akon. Ayabam ni Ara, tamangan tayon. Nyati masida. Ay, katay paboritong alakay, sinigang at tilapia. Nagimasan, bakit? Ala, agtugaw kayon dita, tamangan tayon. Diyak kaya timangan, mami. Ni, apay ngay, anak? Nagsugat pa'y. Mangan ka uray basit. Narigat no di ka mangan. Tamangan no agsakit ka. Sige, takarga ta platom iti kanan, ha? Awan gaya bakit? Nasaysaya at samot no ijay lugar min ti pagnaidan tayo. Iti kasta, as-asidag to ti pagadalan. Sana marigatan ni Ara. Ay, katno day ta tinamnamaam anasayaan. Apay kitin asaan lakay. Mukasta, umanugot ka, bakit? Una, nulakit di tapagimbagan ti anak ka. Kada kayo matgayaman, Manong Vince. Iso ka di ito ni Ara? Buen. Ket, kumusta kayo matandito? Ading ko. Nasaya at Manong. Manong, naibus gaya man ti bagas. Ada ka di kwartayo dita? Ada. Ay nalakay, ikam kitin. Ala, umunag kayo pa'y Manong. Apay, tapanan ni Manong Mark. Apay, asa namang tad iti igatang yung iti bagas. Awan ka di trabaho na? Diyak amo Manong. Agungat mo no dumawat ak iti kwarta. Ay, una yan. Mila! Lukatang tirita! Darasam! Ara anak, si Mang Pwede ni Antim-Akim. Mapan ka pala iti sila tayo nga, talo katak diritang. Uwin, mami! Awag ka dito mang mga pamila! Umayan! Payag mo kit din alukatan tirita! Kim, ibatan mo! Di nakpungutan! Una yan! Atakon! Mila! Kita kipulpulong ka ni Manong ko. Makaraman ka kanyap na gipulong ka. Lag-lagi pa man. Kukwami dahi ito abalay. Good morning, Daddy! Nagsapa na ka rin anak ko Agtrabaho ka ita, Daddy? Wen, taparamat lang iti masakbayan tayo.
No kasta? Duha kami lamanan ka ni Mami diti balay? At damot daan Tim Akim, kan uncle mo Amark akaduhayo. Oo, nakariing kayo matgaya man. Nakaluto ako. Ala, umay kayong tamangan kayon. Mangantay yung arwo din. Tamasapak man na sumra kiti trabaho kita. Awan kaya bakit? Ag-overtime kami inton rabi ha? Iso amarabya na kasumangpet. Mila! Mila! Nakaluto ka din iti makan. Manong? Tikunak. Nakaluto kan? Mabisi na kaon. Kasangsangpet ko ngamin Manong. Taintulod ko ni Ara iti pagadalan. Kunakit di ano nagluto ni Kim. Di naksungbata na kasta. Mila! Manong, sige. Agluto ak ngarutan. Kasta ah! Apay adi ng ranak ni Manong Mark. Nagsakit ti pingping ko asin ni Pagta. Agluto ako na. Ang mga nudang ranak manan. Nabanukak. Iturok ko man pa'y biit. Tasukunok ni Ara inton. Mila! Handa ka didita? Mila! Sino tinang ibagla maturog ka, ha? Dahil talamat maturog ter aramidam. Saan ko na sumsumbatan? Amangan mo makapungtot tumara. Kat ipungot nakmanan. Sa kayawan ni friends. Di ka di rumor dita, ha? Rumor ka dita na! Ay, mabalin ka di nga aginan na akbiit. Itay ka pa'y anak kaigda dita. Rumor ka kitin, talaba ang nagitibado. Di mo kayak ni madangran. Anya? Mila, agtimpla ka man iti Diyos. Agbuy-buyak iti TV. Pasensya kan Kim. Ado nga minter aramida. Mabalin ka di asikalatan di agtimpla iti ino. Nagadulakit din ni Impagan. Di mo kaya agtimpla iti Diyos, ha? Sige. Inak nga rin agtimpla. Darasam! Nabanok ako. Nga masapo lang malpas ko to'y lablaba. Manang Mila! Oh my God! Tamangan tayon! Bakit? Kumaykan. Itataada ni Vince. Awagan nak itimana. Inton awan ni Vince. Pagbalinan nak ababa umin. Mangmangag na kami ka di, bakit? Umuna kayo latan lakay. Mga anak to inton malpas ko to'y lablabaak. Sigurado ka? Wen, sige, umuna kayo latan. Oray kayat ko tagi pulang. Jakmat maaramin. Amangan na saan amamati ni Vince. Kat siyak ti madaksan. Mami, apay nga pimpinnokaw kayo kani antikin itay? Ay, kwa? Drama lang dayjay, anak ko. Oh, kumusta nga iti panagadal mo? First honorak, Mami. Kadda kayo kani daddy ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing matuntoy anak ko. O sige, ibagam tokin ni dadim inton sumangpat, wan? Ay, ang mga no ni daddy dayta. Mabiit lang nga, tain naklukatan kiri daw. Lakay, ada kagaya man. Ala, umunag kan. Daddy, ada surprise ko kan ka. Oh, anya day ta anak ko. First honorak manen. Kadda kayon to kan ni Mami ti mangisap iti medal ko. Wow! Naglaing talaga to yung anak mi. Uncle Mark, Auntie Kim, umatindar kayon to iti graduation ko, ha? Ang dati trabaho. Sa anak ang makaumay. Ay, kasta ka di. Si Kangay, Auntie. Ada medal ko. Siya ti first honor. Awan bibiyang ko no first honor ka. Favorite na kalaon yung maestrayo. Ha? Ni, saan mat
Auntie? Ala, bayaan mo na nako. Mangan kakitin. Sa nabali. Tada kami matkin ni dati. Makatawan ganas kayo ang mga. Dita kayo manlangan. Ay, una yan. Anya dito yung ngayon lutong, Mila. Ay, kasla ka ng tibaboy. Sa anak ko namangan. Una yan tikas to eh. Apa akas tatilangan, bakit? Nagsangsangit ka di? Lakay. Diyak kaya tantagtali na dito. Taapay. Dua taman ang nagananos na. Tunggalawan ka. Pagbalinin da kababaon ng dagiti kakapsat mo. Siyak taglaba, agluto. Ultimo ag timplay ti kapita. Aramitan. Ngamawan ko matan yaman na kanyak dagita. Ngamtang randak mat ngami. Ano yan? Kasano na arami dagiti kakabsat ko dahi takin ka. Kat, mayat pa tilangan-langan yun wadaak. No adda ka. Wan, nasaya at titrato da kanya. Ngam naawan ka, tangtang randa. Kastagaya. Masapol ang makasaritak dagiti kakabsat ko. Saan arumbang ti inaramid takin ka? Saan ang lakay? Tamang anutang randak tumanan naawan ka. Basta ti kayat ko, pumanaw tayo dito. Sana mabalin. Timulungak iti pan nakaipatakder daytoy abalay. Isu nga at takarbangak iti daytoy abalay. Manong, mabalin ka di makasarita ka? Maipapan iti anya, Vince. Pudno ka di adang-dangran nyo ti asawak, tunggal awanak. Ha? Sumungbat ka, Manong! Lakay, lakay. Gusto da itan. Gusto na. Apay, nagipulong ti asawa. Katno da lalaki na. Kastala ang ti bagbagan. Tadi na kayat ang maduktalam ti mading aramid na. Ano yan? Anya ka din day tangay bagbag ang Manong Mark. Di ka aglibak, Mila. Ta nakita kayo iti lalakim. Kabayatan ti panagtrabaho ni Vince. Lukwad na gayam! Vince, sana pud na timbaga ti kapsat mo. Apay, adda pa manaknak yung adalalaki. Kun kuna na laday jay, tapno agapata. Siyak ti padyam, ta siyak ti asawam. Kayat mo asawan! Ni Manong Mark ti agululbod! Ay, patanak, Vince, patanak. No kastelat na ti mapaspasamag. Nasaysaya at sinatalangan. Ulbod ang iti kakabsat mo. Ni, lakay, narabyan ka. Nakainom ka. Manon nga daw asaan ka nagtrabaho. Ay, pasensya ka no anyaman tinaisang lang ko iti kamay. Mila, asino ti lalaki? Vince, Ibagam kanyak ti pudno. Vince, awan ti lalaki. Mamati ka kumakanyak. Pulos adyak maaramid day ta. Anay ko. Apay nagkabil ka. Nayunak pa inday ta. No di mo ibagakanyak no asino ti lalakim! Agsagana ka anak ko. Pumanaw pan dito yung balay. Kasunod ni Daddy, Mami. Iba, tita? Ubing ka pa'y anak ko. Di mo pa'y maawatan dagiti mapaspasan. Anya ti kayat asawan da ito, Mila? Pumanaw kamin iti anak ko. Takan ayon nakmat adangran. Kanjak ipalubos adumteng ti aldaw. Aday dati pakatayak. Nasaktanak iti inaramid ti pamilya ni Vince kanyak. Kastamatan ti kanayon apanang dangdangrang kanyak ti asawa. Uray man ay ayatak ni Vince, saan aday tatirason tapno agtalinaid kami pailang iti anak ko, iti sidong na.
Jak kayat amatroma ti anak mi. Pimanaw kami nga rod iti balayda, ket impagarup ko no makapagpanunot ni Vince, ket suruten da kami, tapno akiddaw iti pamakawan. Ngem pulos, adi na kam sinurot ti asawa. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Mila. Pagayam Mila, nasakit daytoy napasamak iti pamilyam. Tanamati adagos ti asawam iti impulong ti kabsat na, apanang dadael ken ka, adi na pa'y pinanagnakan nupod mo. Nagamala, sapay kumata dumteng to ti aldaw ang malawlawagan ti panunot ni Vince, ket agsubli kada kayo a pamilyana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mila iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kaniti musika ni Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Raquel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsakat, gaputa siya tinagbaligi kini Lawrence. Ngam addamet katukad na aliday. Bueno papagayam, intay tinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Manang. Hello, Raquel. Kumusta kayong dita Pilipinas? Kumusta ni Nanang? Naimbag mo at Manang. Inruar mi idikal man ka ni Manong Lawrence ija ospital. Imbag laungan at ada ni Manong Lawrence akadwak. Nukas dyan nga agatake iti sakit na. Kasta ka di? Ay, nasaya at ba't nga rod? Tapno saan ka ngagmay-may sa mga sikaso ni Nanang? Nasingpod ni Lawrence. Kat day ta tinangayata. Pud na day tamanang. Nagswerte ka nga rod. Sapay lako mata makasara kakto itikas kan kwa na. Uwan, ading ko. Ikararagta day ta. O sige nga rodan. Indun sumaruno nga umawag at akasaritak ni Nanang. Tadda pa'y isang but ko. O sige Manang. Agyaman nak iti impatulod mo ak kwarta. Agan-anad ka akanayon dita ha. Bye. O sige nga rodan, ading ko. Di mo baybayan ni Nanang ha. Bye! Wen Manang. Jack to baybayan ni Nanang. Ala, tulungan kan abumangon Nanang. Tamangan kan. Kan agtumar kamutan iti agas mo. Ay, agyaman nak iti panangas asikasum kanyak, anak. Si kakit dimot Nanang. Pagrebengan medayta nga anak yo. Kas panagyaman mi meten iti kinadunguyo kada kami. Idi napigsa kayo pa'y laeng. Agimbagak met ko man anak ko. Doa pa ingamin asyak pa itinaadaan iti kastoy asakit. Agkararag tayo latta Nanang. Iti kasta, agimbag kayo. Tako namot ti doktor, ang mabalin nga agimbag kayo. Basta mamintenar dagiti agas yo. Kasta ka di. Ang kaasim at ni Manang mo iji abroad. Taiso amin ti paggapuan ti gasgastusan tayo. Maawatan mat ni Manang dayta, Nanang. Di, no addan tumat gasat ko. Oray siyak tumat Tumulong ak to iti gastos. Ngam no ita,
Agiin nanos tayo palaang. Naalakit din nanang. Mangan kan. Tapno saan amala daw ti panagtumaryo iti agas. Di kay ka di agpampanunot. Adda kaasi ni Apo Diyos. Ay, nagadumanan abulbulong di teruar. Nimat Jeff ti sumungad. Ngam, apay nga awan ni Manong Lawrence sa kadwana. Manumatan nga aldaw adyak nakit-kita. Aday tan ni Jeff. Agdamagak man kan kuana. Tay tati balasan. Nagagat. Dinakman pa sa blugan. Awan mat gamin ti agtrabaho sa bali dito eh. Ay well, apay adi mo kadwa ti best friend mo? Makumikom ka no. Agsapsapol ngamin ita itinatalgad apanggadan na. Kaya't nakano ang matulungan ni manang mo. Tapno inton sumangpat, agkasardan ton. Ay, nakaap-apal dangarot. No kumakayat nakat, duwa tamat kuman. Di ka man agsaw iti kasta, Jeff. Ngam, adda ka nun trabaho sa pulang ni Manong Lawrence? Awan pay. Isungarod nga ipaspas na ti agsapsapol. Aplayan na amin. Ngam, di mo iyaw awan ti ibagbagak kang karakel. Seryoso ak. Pasensya kan, Jeff. Ngam, kapsat lang, ipangibilbilangak kan ka. Sapul kalangan iti sabali nga armam. Awan mauray mo kanya. Anya? Adda ka din kayan ayat mo asabali? Basta! Sumapul kalangan iti sabali. Tay nasaysaya at ngam siya. Nanang! Adda akon! At to yan dagi... Ayan ni Nanang. Apay nga awan dito eh. Nanang! Anak, adda ak dito'y kusina. Kita anak ko. Kabaala akong timan na. Huwag nga pa'y sunanang. Nakadanon kayo matan dito kusina. Wala, tanapig sa ako. Mabalin ako na panawan. Tapno makastrad ka matan iti trabaho. Agpaimbag kayo nga rod nanang. Tapno jak tumatandanagan no bilang makastra ka kung iti trabaho. Nahuwan, anak ko. Ne, adda tao. Mabit lang nanang ha. Tamapan ko kitaan. Ha? Manong Lawrence? Sumrag ka ah. Agyaman, nak. Oh, Nana, kumusta kayo? Ay na, si kamot gayang barok. Ay, agtugaw ka ah. Nabayag basit ajak na sangot ipimasyar dito eh. Sige. Agsarsarita kayo palaan. Tamang isagana ak iti merienda. Sige lang. Nakaraglag sakak. No makitkitak ni Manong Lawrence. No pakabasulak man ti kastoy amarikrik na. Awan maramidak. Agaya taksamot tan ka ni Manong Lawrence. Ha? Ni Manang? Diyak kaya takasarita ita. I-off ko ti cellphone ko. Mabit lang, Nana. Ag-video call ni Valerie. Ay. Hello, sweetheart. Kumusta ka ditan? Ay na, nasaya at lat na. Da kayo ngay. At dakan sa dita balay ah. Wen. Oh, kita kadwak ni Nanang mo, oh. Ala, agsarita kayo. Ay, hello Nanang. Ay na, kainiw kayo una yan. Kumusta kayo ngay? Ay na, mayatan tirik nak anak ko. Napigsa ako. Nasaya at nga rod no kasta Nanang. Ato yan ti merienda. Ay, Valerie anak. Adda dito'y ni Raquel. Kasaritam ka di. Ay, una nang. Ada ibagakan ko na. Hello, Manang. Advance happy birthday, ading ko.
Ah? Patuludan ka iti aramatom nga agsagana inton kasangay mo. Manang, saanan? Anya kita saanan? Saan man? Panagyaman ko, gapo iti mo pa ng baybay akin ni Nanang. Sige ang rod, manang. Kat agyaman ak unay. Nanang. Apay akas na tilangam, anak ko. Ada ka di parikot? Awan, nanang. Mabalin ayamot nga awan. Ala, ibagam kanyak anak ko. Ada ka di parikot mo. Apay nga minakastoy, nanang. Masaksakitan, Ha? Anya di makagapo. Nanang, kaguradak ka di. No ibagak nga agayatak ka ni Manong Lawrence. Anya, agayat ka ni Lawrence, ano biyo ni manang mo? Day tangarod, nanang. Tsak inggagana. Nga agayatak ka ni Manong Lawrence. Ay na anak ko, di mo rumba nga ayatan ni Lawrence. Ibawin mo lang ang tirik nam iti sabali. Panunutom ti marik na ti kamsat mo no maamuan na da ito'y. Lipata mo ni Lawrence, anak ko. Hello, Valerie? Kumusta ka, sweetheart? Hello, sweetheart. Ay, mabalin ka di amapan ka iti balay. Diyak nga bin makontak ni Raquel. Taapay? Pakibagaman, ang naipatulot kung tayo inkarik apagsagana ni ading ko indon kasangay na. Kan pakitulungan tumundan nga agsagana. When sweetheart, basta si ka, agtong palak. Naragsak ka pa nagkasangay mo, anak ko. Agyaman at, nanang. Happy birthday, Raquel. Agyaman at, Manong Lawrence. Umay ka, intag to ka ijabanda. Uray, tanaas si kasok amin ang abisita. Happy birthday, Raquel! Awatam ko matoy simple asagot ko kan ka. Agyaman na ka, Jeff. Umay ka, Manong Lawrence. Ijay taabanda. Sige, Raquel. Umay ka, Jeff. Ijay tayo ka, no? Saanan? Ijay ka na banda, Jeff. At dadagiti babarkada tayo ijay. Sige nga, Rod. Happy birthday man na. Adun tinainom mo, Raquel. Uston ti arak. Amano maulaw ka? Saan? Diyak pa'y kahit ti sumarda nga ginom. Aldaw ko ita. Isaabay-bay anak lang, Manong Lawrence. Kaya't ko tag-enjoy ita. Tagay lata. Ay, Raquel. Alagit din. Danggayan na. Ag-enjoy ta. O sige. Ngem saan ka unay nga agbartek, ha? Juan, basta uminom ta. Pare Lawrence, haramatan pa ka diti motor mo. Rabiin, nakaawid din dagiti bisita ni Raquel. Agawid tamatan. Diyak kabalan ang tag motor, pare. Ano kabalam? Sige, anti mangimaneho. Magnaagtulat tanin to madamdama. Nakakalattan, Jeff. Agpatulong akpay ka ni Manong Lawrence amang isimpa kadagiti na aramat. Agpapada tayo anabartek. Inton bigatan tauray tumulong akto. Okay lang, Jeff. Anan, agawit kalatan. Nakaturog ditay salas ni Manong Lawrence. Talaga, anataan. Nagamot ti ropa na. Agkak man kiti. Oray, tanairikop kon tiri daw. Kandakda kami laang dito eh.
Valerie. Ayayatan ka unay. Well, Lawrence, siyak ni Valerie. Kasta, anak ko panakmat. Ay, ayatan ka unay. Valerie, sweetheart. Kailiw ka unayan. Sa dino tiyayan ko? Ha? Awan pagan anay ko? Good morning, Lawrence. Ha? Raquel? Anyan ti tsura ta? Nagayatan ta tinapasama. Anya? Saan? Awan napasamak ka data? Saan ang mapalin na paglibak ang tinapasamak? Nabarta ka. Jack, amo tinapasamak. Kasama. Ha? Raquel! Lawrence! Nana. Hindi kaya't asawan ti kasta lang ayaw. Urusin nyo ti mag-iyutan sa sarita tayo. Jack, magustuhan ti nakita. Agtugaw kayo. Kaya't ko amang ti palawagyo. Nana, Jack ingagara ti amin. Impagarap ko ni Valerie ti... Ulbod! Nagayatan ta adwa tinapasamak. Iso ang masapon nga itong palnak. Ay, unay kayo matan. Di yun lapin ang panunot ti rigat ni Valerie di abroad. Aday diyang agsaksakripisyo. Kalpasan na. Kastoy laang ti sumadyo. Si Raquel. Imbag akin kay din alipato mo ni Lawrence. Ha? Ay, ayatak ni Lawrence, nanang. Patsyag, maawatan na kaming tumatlang ni Manang Valerie. Tsaka mo, makaamo kayo ang magipalawag ka ni Valerie ti amin. Unay kayo mo't ngaminan. Di kay lakat nagpampanunutan. Hello, Valerie. Agyaw man na. Sinong batang madlaan ti awag ko, sweetheart? Pasensya kan, sweetheart. Makumikumak lang amin iti trabaho. Kumusta kan? Mayan, naragsak ka. Kaputa agawin akton. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ang damat din basit ornong ko. Isuntun ti usarin tangang negosyo. Valerie. Saan ka di aday tatimay sa kadagiti arapaam ka? Matungpal ton. When? Kailiw ka una yun, Lawrence. Urayang ti panagawid ko dita Pilipinas. Sige, Valerie. Kat agan-anad ka. Surprise! Ada ako natin ko. Oh, kumusta kayong kininanang? Ha? Masikog ka? Wen, Manang. Ha? Lawrence? Ada ka dito balay? Wen, Manang. Gaputa isot ti amati si Kuko. Saan na kan nga ay ayatan? Gaputa siya kitan ti ay ayatan na. Anya! Una yan daytoy, anas ng patang. Unak nuragsak ti madanunak dito'y balay. Ngam nagpay dumagayam asakit. Sakit anjak amuno ka ano amapunas. Valerie. Agpalawaga. Ay, ayat. Onay ko. Dahit na ti maiparbangkan ka! Sigilahan, Valerie. Kabilin nak. Dusaan nak.
Amok akurang pay da ito eh. Kumpara iti sakit ang marikot na mita. Pumanaw kayo dito'y balay! Pumanaw kayo! Agpadpada kayo at traitor! Pinapanaw na kami ni Manang Valerie ije balay na, Mr. Lonely. Ngem saan kami apimanaw, tawan mat sa bali apag naedan mi. Ket aging gaita, nasakit paylaeng tinakam na kada kami. To'y pagayam mo, Raquel. Pagayam Raquel, pudno ang nasakit da ito'y para kinimanang mo. Isuada kayo kumaki ni Lawrence ti agpakumbabaken kwa na. Tamok nga inton agangay, mapakawan na kayong tumatlaan. Nang runa ket kabsat na ka. Ala, tangay nailawan kayon kini Lawrence, takderan yon. Ket sapay la kuma, tanaragsak ti bangunin nyo a pamilya. Ket sapay la kumamet kini manang mo, tamakasarak to iti talaga aparaken kwa na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Raquel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Marian adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti may sa apagtang tibiyag ko nga impagarop ko at sinsinan ngam dakkel gayam ti epekto na kanya. Bueno papagayam, hintay denggen ti pakasaritaan ni Marian diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jessica, nabayag ka din ni Manong Ed Aguardia ditoy? Wan, nadanon ko nitoy. Naanos mata niya? Wan Marian, amo na ti makibagay kadagiti empleyado ditoy. Isugayam abim-mayag ditoy. Wan, apay ka di anang damag mo? Damdamagat laan. Gaputa di first day ang nag-duty ak ditoy. Iso ti first ang nag-greet kanyak iti good morning. Kunaklakit di. No? Naggusto ka kan kwa na. Sika talaga, Jessica. Gaputa nagdamag akon, kursonadan adagos. Ang ako laang dayjay, Marian. Happy lunch, ma'am. Mangan tayo. Dito'y kamatlaang gayam amang mangan, Manong Ed. Wan, ma'am. Komportable ka di dito'y? Makapangan ka iti husto dito'y? Wan, ma'am. Tasipod idi. Dituya kon amang mangan. No kayat mo, di mapanta iti karinderya. Aglang-lang tan amangan. Saanan, ma'am? Adamot balon ko. Di itugot mon ijay. Saanan, ma'am? Mangan akon dito'y. Agyaman aklangan. Amo yun, Ana. Naasidag adagos tirik na ka ni Manong Ed Aguardiami. Gapo siguro at ako nam anaanos. May sa siguro day tanan, ha? Kasla ngamin makitkitak day di tatangkan kwa na. Apay, lumakay ka din day taagwartya. Saan matunay, nanang? Masyanak namin no daduma. Gaputa ijay latan lamisaan ijay entrance ti building mi ti pangpanganan na.
Ay, kat ayabam inton maminsan, anak ko. Di narod kayat, nanang. Komportable ka nun, ijay. Gaputa sipod pa idi, ijayan amang mangan. Good morning, Ma'am Marian. Ay, good morning to, Manong Ed. Nasapa ka ah. Ada ngamin ti Jack nalpas idi kalman, Manong. Iso ang nasapa kita, tapno makaawid akmot ang masapa inton malam. Ah, kastagayam. Sige pa ya, Manong. Inak pa ija unag. Mabiit lang, ma'am. Apay ka di, Manong? Ag-alkohol kayo pa'y, ma'am. Uwan nga agpaiso. Agyaman ak, Manong. Awan anyaman na. Di mo liplipatan ti ag-alkohol. Nang runa, taag duduma a tao ti kapulpula-pulyo. Ay, uwan nga rod, Manong. Kat agyaman ak manan. Uy! Nasingad kayo adwa kini Manong Ed Marian. Di kay maumumang agis istorya. Kat inaldaw kayo mat nga agkit-kita. Uwan, managistorya ngamin. Kan maysa, asidag tirik nakkan kwa na, gaputa na singpet. Apay, di ka di makita, ti kinasingpet na? Nasingpet mo't kit di ngagpay, so, Marian. I-greet na amin nga empleyado. Kan kanayon na apalagipan nga ag-face mask. Kan ag-alcohol dagiti empleyado. Matlagayam. Iso arumbang laang apakitaan tayo mat iti kinaimbag. I-greet tayo mat no ag-greet. Husto kahit imbagam, Marian. Tano maminsan, di tayo ma-appresyar ti kinaimbag ti pada tayo a tao. Siguro, nagawid amin ang dagiti kakadwa. Siyak siguro ti kaudyan. Hello, Ma'am Marian. Ada ka pa'y matgayam dito'y Manong Ed. Apay adi ka pala nagawid. Saan ka di nga aginggat alas 7 laang ti duty? Kasta nga agpaiso. Ngam inuray ko ang nakaawid amin nga empleyado. Di ka ngamin nakita arimwar. Iso nga inuray ka. Anya? Nagdamag ka dagiti kakadwam. Ngam kunada nag-overtime ka. Napanak ije departamento yo. Ngam nakarikap matirwangan. Napanak ije CR. Ngam awan kamat. Ala, sorry Manong Ed. Nagbirbiro kayo pa'y gayam. Inrekap ko ngamin tirwangan. Takunak no sisyak laangan ti tao dito'y. Awan anyaman na, ma'am. Diyak lang amin makain na. Nujak makita ang nakarwar amin nga empleyado dito'y. Diyak kayat nga dati saan anasaya at amapasamak kada kayo. Agyaman nak, Manong Ed. Amuyo a panunutan ti pagimbagan mi. Awan anyaman na. Ala, agawid ta nga rodan, Ma'am Marian. Sige. Agawid ta nga rodan, Manong Ed. Amuyo nanang. Inururay nak di kwardyami idi kalman. Binirbirok nakpay kano, ididinak makita iji opisina mi. Apay binirbirok na kangay, anak ko. Inrekap ko ngamin tiruangan ti opisina mi, idi nakapanaw amin ng akakadwak. Kat ididinak kano mauray arumwar, binirok na, tamangan kano no adadakas na napasama kanya. Ay, talaga nga rod anasingpot da jay agwardyayaw, anak ko. Ay na, super nanang. Amo na kami na isakit. Kan amo na panunutan ti bagimbagan mi. Jay lang, kaslaman manulaang ti mga presyar iti kinasingpot na. Ay na, di mo tultuladen ida, anak ko. Mala, tagluto ak iti naimas asidaan inton bigat. Tailak amam man kitde. Ay, uwan anana. Patsyak amaragsakan unay ni Manong Ed. Manong Ed, nangan ka ka din? Saan pa'y, ma'am? Sa anak pa'y amabisin? Alaam da ito'y Manong Ed. Sapay ko mata magustuhan. Anya ka di day ta, ma'am? Masida, Manong. Nagbalo na kat ninayunak. Taibingayan ka. Agyaman naklaunay, ma'am. Si kalaang tinangaramid iti kastoy. Sige, awata nga rodan, Manong. Kat no anya ti kunam, aglanglangtan amangan. Uy, Marian, agpudno ka man kanya? Anya ko matipudno, Leonor. At
Da ka din nagkinawatan nyo kani Manong Ed? Ha? Awan ka din di sa bali adamagam, Leonor. Awanan. Day talang ti kayat ko amamuan. Ay, Leonor kaya. Apay nga rin nagkatawa ka. Awan ti relasyon mi ka ni Manong Ed. Asi daglaang tiriknak kan kwa na. Apay nga rin nga inikam iti balon mo amasida. Kaya't ko laang nga ibingayan. Apay, dakas ka di. Saan makit di? Si ka lang amig tinangaramid iti kasta. Ni, mabalin nyo mat nga aramidan no kayat yo. Kas panagyaman nyo iti kinasimpot na kadatayo. Ma'am, mabiit laang. Alaam da ito'y. Meriendayo inton aldaw. Ala, nagtaktak ka pa'y laang Manong Ed. Awan anyaman na, ma'am. Kan kananday ta. Agyaman ako na, Manong. Mabalin ka din nga ibingayak dagiti kakadwa? Addakan ka day ta, ma'am. Basta para kan kaamin day ta. Sapay ko mahata magustuam. Ay, magustuak ka, Manong. Nabayagan ajak nakaraman iti kastoy. Marian, talaga ang nasingpat ni Manong Ed. Agasam, inikan na tayo iti kankanan. Nagimas pa'y. Kat isumat ngamin, Leonor. Isula ang tigwardya akas jay Duma ka dagiti sigud ag gwardya ditoy. Kasta ka di? Wen, Marian. Naanos mo't kit di dagiti sigud ag gwardya ditoy. Talaga ang naidumduman ni Manong Ed. Isungarod ako nakanalagan tiriknak kan kuana. Gapo itikas jay nga ugali na. Ngam sabali mo't tinangi papanam. Tako namkit din nga adda relasyon mi adwa. Pasensya ka na, Marian. Ang husto ti kunam. Rumbang asubadan tayo, matikin na imbag na. Ay na, jak lain pagarup akas tagayam tinagdala na Manong Ed. Adumot kayam tirigrigat mo idi. Day tatipod no, ma'am. Jak amo no apay akas jay. Nasaya at mati impagpakita kadagiti sigud at katrabahwak. Ngam apay a dinadaal dak. Awan lang amin tilaban ko. Tamay sa akla ang anano mo. Ngam dayawan ka unay Manong. Gaputa di ka nagimula iti sakit tinakan. Gaputa ang mo. Awan maglaang ti maalak. No agimulak iti sakit tinakam kadakwada. Husto takino na Manong Ed. Kat sapay la kumata di ka agbalbaliw. Pakaragsakak ti agaramid iti nasayaat, ma'am. Tadyak kayat nga adda gumurgura kanyak. Kayat ko ti agbiag iti natalinaay. Nga uray na numuak laang. Ay na, nagsimpot ka talaga Manong Ed. Sika ti rumbang atuladon ti tunggal tao. Wan kayan? Adda ka din asawa yo? Adan, ma'am. Kan adamat tan dua aputot ko. Ubing dapay. Gaputan naladawak anang asawa. Ngam parikot ko nga rod ti asawa kan ti inak. Gaputan nagidanda nakaptan itinadagsan asakit. Nay, anom dagita a groceries, anak ko. Itod ko ni Manong Ed nanang. Naamwak namin ang narigat gayam ti kasasaad na. Gaputa ubing pay laang dagiti putot na. Kat naggidan nga agsaksakit ti asawa kan inana. Anya? Ay sus, kaasimot nga rod ano kasta anak ko. Wan nga rod nanang. No naamwak ko maadagos ti kasasaad na, natulungak ko maadagos. Saan wat ngamin amadlaw nga adda parikot na, gaputa ka na yun anak kaisam. Di nala siguro kayat nga ay ayom ti kasasaad na anak ko. Ang mala, mangtad ka iti kabailam ama itulong ka dakwada. Kaasid amag. Wan nanang, ngam bilibak at talaga kan kwa na. Ado ti rumbang apaggastusan na. Ngam ikan na kami lagta iti makan. Dita amakitam at talagaan na imbag ti panagpuspuso na anak ko.
Good morning, Ma'am Marian. Good morning, Manong Dino. Dito'y kakadingag duty. Wan, ma'am. Kasta gayam. Nasayaat mo't tapno mapadasan na kami mo't akadwa. Wan mat ma'am. Ne, kaslada ti birbiro ka ma. Birbiro kak ni Manong Ed. Ita lang amin analadaw. Kat kanayon mo't amasapsapa asumsumrek. Ha? Di Manong Edi ka di tidakda ka matam, ma'am? Wan, Manong. Apay, di mo ka di pay am mo? Di anya. Ay, awanan ni Manong Eddie, Ma'am Marian. Isu asyak tinag-duty dito. Anya nga awanan? Nag-resign ka din? Saan, ma'am? Ni Manong Eddie. Pinmusayan idi parbangon. Anya? Husto daytan, Marian. Itay ka pailaang agsangsangit. Apoy akas ni Jessica. No kaano pa'y akayat ko at tulungan ni Manong Ed. Isumat na di pupusay na. Kawan ti makasungbat itinayta, Marian. Gaputa di tayo ninamnama akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Ngam nagpigsa ni Manong Ed dokit kitaan. Nagis-istorya kami pa idi na minsan. Iso anaamok ti kasasaad na. Kat kasapulan na gayam piman ti tulong tayo. Marian. No kumadinamag ko idin ti anda kasasaad na. Nalapit. Natulungan tayo pa'y. Diyak tumat nga min dinamag adagos. Di mon pabasulan ti bagim. Di tayo amo akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Sana bale, tain pakitam ti kinapatag na ken ka. Di si bibiyag pailaang. Talaga may kawa ang Jessica. Kasla makitkitak ni Manong Ed tunggal lumabas ang iji entrance. Irwam mon ti bagay, Marian. Awanin ni Manong Ed. Kasla jak pa'y lapat dyan. Kalaat mo't gamin tinapasama. Marian. Pudno gayam ti kunada. Uray di mo kapkapin ano ti may sa atao. No nasayaat kan ka, biro kam latta no awanin. Pudno launay day ta inbagam, Marian. Gumasapol nga aklonam. Tapno agtal namot tan ti kararwana. Sayang, Jessica. Naladawan ti amin. Diyak pa'y naiyawat kan kuana ti kayat ko nga ited. Diyak pa'y nakasao iti maudi agundaway. O ay, kunada siguro, Mr. Lonely. Ngampod no ang nagladingitak iti kastaunay, idipimusay ni Kuya Eds, nga uray jak kapkapin ano. Maladingitan akmet, gaputa jak pulos na tulungan, sakbay apimusay. Ngam napunas day tariknak, idinamamok ti pamilyana, baba ni titulong ti maysa apagayam. Alakastan, kitagyaman akunay, tuy pagayam mo, Marian. Pagayam Marian, naidumduma ti pakasaritaan. Pudno launay ti kunam, abirukem ti presensya ti maysa a tao, nga uray di mo kapkapin ano, nang runa no nasayaat ken ka. Ala, ituloy mo ti agbalin a nasayaat. Taddan tulat tamet katukad na a nasayaat para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.